kumbangi tip ba kajela Assam kidang sudah ban publish ya kanika National Registration of Citizen NRC men aga like way terik tali menin beski aga ba kumbakat kandai lak ngut ie kinong song kidi sabar jong NRC kapumot ba kimde kinong song jong dari India de lor gane ka phang nagaliang jong akum u nong khmat ngadan bijing sokhia ga krau ban apil syaki paranong song nagamta kumno bangin pe perman bangin like nang jing wan kerthuk jong wan rung kerthep jong ki mender ko jela ni jong kumala masutu gani galis ka banung kong kablami haus nem baladep snem arjar khatra ha ka ba tu snem kumba sau hola ngut ki dan sabar jongga NRC list kalalong ke iki ke soma ya ka jela ka jongi abang yi ya ka jingbun jong kini ki nong sonong jong ka Assam ki ba hap sabar jong ni ka NRC list but ha kani ka revision ga bakile ha kani system ki belale bani i ha kani ga jing permi ya ka final draft final list jong ka NRC apo ga jela Assam ya ka bala kmitu bala tha ba jong Supreme Court ha ka bangi lap ba ha ka lai pui terik ta ka bani menin ha ka jing permi ki ya kani ga list lalap ba ku khat khandai lak ngut kiran sabar jong ka nek NRC list den mar kata ya sngoban apil ya kinong song ni sutu ka government Meghalaya jungi kila de ban patha ya ki respective deputy commissioner police department ya ki district prepare ki ba ya long senda bat ke jela Assam ki ba kentup ya ka East Jaintia Hills, West Jaintia Hills, Ribhoi District, ka West Khasi Hill, ka North Garhwil District, ka West Garhwil District, ka South West Garhwil District, but ka South Garhwil District. But ni sutu nagaliang jong ki Deputy Commissioner ki lale katbala ban pe perman ya movement jong ki jingwan berung kertep jong kini ki ba klemrung ya galis apo NRC apo jela Assam dan markata ke jela jung li gede ke bajantam bat ke Assam bat bangi sutu ya fall out ka beserkei bah ka ba tum ke jela jung ngin man kini hak sutu ya gravity jong gane ke jing ma ka ba markata ngi apil ya ki rang ba snong ya ki nong elam raj ya ki doloi repair ya ki sengdentei ya ki seng samla ki seng bhalang ki NGO repair but I we nang sonong bangin kamtam sinong ki bodan ki border area bangin pek perman bayo kodan kanu ka jingwan rum kerthep jong gini ki par jela ki kamtam gini ki ba klemrum kerteng apo NRC list jong Assam te kumunong mikmat apo ga district Ribhoi but bagaju ko por ko no po siru ka kay share ko border bat ka jela Assam so ban kentu peran song baro dengan pe perman dengan Devan Island ya jingwan kertep jong gini di bende kumbangi sutu ka isu jong ka illegal immigration kalong ka baklut itu ka ta bo jela jong kadan gini diman ki seng halang ban wara ka ILP lene ya kiwi de ki system bat ni sutu nagaliang government dan persang ban facilitate lomba ka entry exit point kemudian umling nanti apa mendi petar pada kila sedang dan inisiat badingi scam pada gajing ni tentu serkar bangin terangkan nak minta kuno bangin wara yang song san apa kejela gajungi pada gaju ko porkum kinong song senong bangin pet perman nomor tang ke serkar tang I deputy commissioner tang di polis kinom la ban le ikuni lada kamdon gajing terilang na dipaid ba song gani gidi ka appeal ka pangsowan ai sa kinong song jong gari Khasi Jaintia ber kumju ru ye perlok Garhwils ikut sobaban budin ban ai jeng trilang na ka bunta kinagakam komsan polisi